Bir daha kaç sene şey. Kançadan beri işliyorsun? Bizde 3 aydan beri. Bizde her bir analiz. 3 aydan beri işliyor. Жоқ, bizga ofisga barsangiz her bir analiz sizga bizde жарым чек өзүбүз табылат, жарым чегин буларга беребиз. Анан кийин her bir анализ bizde компьютерде сакталып калат. Bir daha hazır biz ayta almayız da bu kançadan beri. Bazadan yok. Baza менен да булар деген компьютерде отасыңар. Салық. Аны офисте Yok, электронная база есть, а почта. булар путешествие бесплатно келген булар. Что тебе там? Булар сиздин базага келген. Электронный база болуш керек да бул. Biz turgandan beri 4 kamat ötüp qana обработка, sana обработка. Mana men hozir turganda ele 4 kamat. Qana motorchi olgan. Buncha sponsorsiz jardam qildirib oldirganmiz. Men tushunib, bik var. Shuni jasab qo'yishning problemasi bormi motorchiga? Ushuncha aqcha olib otasың. Bu qachon buzildi? Har birinden olib. Qadasi qachon buzildi? Bir nedelemde onda tuğuyorsun oradan. Menin kelgenime bir nedele oldu. Bu ömür iştegen emas, jaydan. Jojo iştegen. İştegen, Aycan açpaytsın mı? Jayında жаңа alып kelgen yerde iştegen bu. Вручную иштете берет. Qana, ma көрсөткүлөч. Bir koy, buna minerge koy. Sana обработка аерде өткөрүп аталы, башка иш кылып. Тигине sana обработкада турган балаңар тетиги жерде паспорт текшерип отуруп, кайсыны айтып атасыңар? Jojo azı üstü tuğuyoruz, azı ne çıkıyor? Бирден бөлүп атат. Sana обработкаңар бизге өткөндө текшерип келгенде каякта? Данердан Ошол текшерип келген күнү каякта? Сокращение кылганбыз. Айлык Жок, ошондо мен текшерип келгенде каякта эле sana обработка кылган кызматкерибиз. Жок да. Бардык врач помощник эпидемиологдор кылып жүргөн. Ал кызматкер жок дейм. Штат жок. Эми. Мына чечүү иштеп. Эми кылтат, эми айткандан кийин кылтат да. Кем кылган да. Өз иш иштеп атат. Бул понятно, ал тигини чачып кылып атат. Мен келип көрдүм да, эч кимге кылынган жок да. Бул бала бүгүн даяр болду. Биздин текшерүүбүздүн болорун бардыгын билип, аны алып келип жазап атат. Мына биздин көзүбүзчө 4 машина өттү. Bir neme çaçılgan yok. Aynen turat koy video. Bu yerde sürük oldu. Namazda buralar kalan bundan çekiyi alıp koşkan bu. İçinde oldu. Süleymesin yok. Yaparsın abi. Ne kadar aytasın abi? Oldu jemesiz. Понятно. Assalamu alaikum. Siz bugün ne yaptınız? Yok, orun basar. Kare bu ya da testimiz bu yakın ötküz yaptı. Biz bu yakın ötküz mü yaptık? Testimiz bulan da. Akça törap öt yapacak. Testin istermeden ötküzmeydi. Bu yakın ötküz yaptı bizimkiler. Yaktığı da ötküzmeydi. Ya öşün aydı. Kaça somdan alıp atasın? 130 binden bu yakın ötküz yaptı da. Her ötkanımızda. Bunu? Өзбекстандыкы маселе ушунда болуп атпайбы? Биздин тиешебиз жок деген менен Өзбекстандыкы менен өткөзүп атпайсыңар. Кандай тиешебиз жок? Меники үй мунунун бардыгы. Мен жазып атам. Кыргызстан жасап атат. Жок, азыр өткөзгөн жокпу бирок. Маселе бүгүн мына текшерип келгенден кийин өткөрбөй кармап атат. Правильно. Эжем лабораториялар бар, азыр совсем эле жабыш керек. Кызык, частный, кызыкчылык эч кимге кереги жок. Только таза Өзбекстандын лабораториясын берсин аккредитованный. Алар бизге МИДтен тышкы ишкер министрлигине берген. Кайсы лабораториялар имеет право. Ошолордон келген. Кандай эле булар таппайсыңар, салыкты таппайсыңар. Кызыкчылык жок. Men bitta narsani taqtab olay, ertaga xizmatdan topshirib ketsam, ertaga yana qaytib kelsam, uyimga yana boshqatdan topshirib o'tamanmi? 72 saatin içinde, 3 sutkanın içine bir analiz jarayt. Eğer 72 saatka bo'lmasa kelasiz. Ha? Qayerga qachon kelasiz? Ertangi birsi kuni. Yo'q, ertaga yo'q, birsi kuni qizimga ketyapman endi biz bo'lmaydi. 3 sutkaga jetadi. 72 часа. Ana O'zbekiston ham indamaydimi? Indamaydi. Eğer akkreditованный лабораториясы indamaydi. Zakonniy olsangiz. Это официальный лаборатория. Yo'q, zakonniy olaman. Qo'limda zakonniy turibdi. Nima o'tkazmayapti uni? Siz tura tushunasiz, siz so'z olsin, nima deb turibsiz?